Maya payabak po kay katamungan at suta na po king kadwat pulot apat na Domingo ning karaniwan na panahon. Kambeda po rin kay katampan sariling kapagnasan para kaniting panalamisan. Yabe tala ring makatuki. Para king kapasalamatan dari Mayor Rudencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizo, Engelbert Bondo and family, Elizabeth Pineda David, John Vincent and Angelica Torres and family. Para king special intention dari Ditz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tuma, Ada Ronesa Lau and family. Para king malagwang kapaldanan dari Brother Pat Haos, Father Ray de la Cruz, Nestor Bautista, Norma Kiambao, Megan Centeno, Susan Sembilio. Para king kaladuang ng purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Lizelle, Domingo Junior, Librada, Monica, John Paul, Lamberto.
apat na Domingo, ning karaniwan na panahon. At uling itamongan, may kakasala tamongan, tintangan at traso king apong Ginoo. Nyabang tang maging karapat dapat ganap kareting banal na misteryos, makanyang talapang sisyan, dating agawatang kasalanan, matanyarang pamilunos at kapatawaran ning apong Ginoo. Ginoong Jesus, patawaran mi Pedro, kay ba't nakang sikwil, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, may natulan ng babaeng merakap makipangalugod, na nainusukan ming enami kakasalang pasibayo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, sinawad mo kang impamo, ing patawaran nala, ringke kami pako king krus. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming at subanwa, migdalang king sabla, baligdan ming kaya kang balayan, king oras ning kayang pamangailangan. Uling bukod mong ika, ing pagmula ning kaya kaming kapayapan. Ipagkaluban mo king dangalan, apakilala ka rin kalulo king espiritu, at ipakit mo kaya kaming deguna ning aos ming sumuyo, baking makapakirake king kapayapan ng Kristo, amidaon king biyana king kasayuan ka rin sabla. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Pamamasang iba, king libro ng sira. Ing sisinop sa mangloob at kanwa, kaong kasaman. Makanyan man, karing makasalanan, iti ing karelang penugalyan. Ing tao mapagbegan sa,
tanggapana ing bengansa ning ginong makibalo, karing kasalanan ning ninuman. Patawaran mo ing sugat, apasari na, kaya ka, ning kaparamong tao. At potang manalangin ka, kanito, may patawaran ing kekang kasalanan. E nakamtan ning tatanamwa king para ng tao, ing lunos ning Ginoo. Nung ing tao sisinupyang wa king kapara ng tao, makanano yang makapanyawad kapatawaran, karingkeyang kasalanan. Tao kamupin, inya makatanam kang wa, dapot kanino ka manyawad kapatawaran, para karing kekang kasalanan. Emo kakalingwan, king datang ingaldo, ayi ka matekamu, at malasoyo ing kekang katawan. Inya ilako mo na ing mwa, at maminto ka karingutos ning Ginoo. Emo kakalingwan ding kautusan, at teka pa'y mwa, king kekang kaparang tao. Ganakan me ing tipan ning kakatas-katasan, at kalingwan mo ing kakulangan. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo maganakayo at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatawo, purian me lagyo ng banal. O kaladwa ko ing Ginoo, kaya kayang purian, sabla keyo, kaya kape panabang, emo sa kakalingwan. Sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, pagkalubnak ako. Tatanamwa kenuman o mwa sana alang kapupusan. E nakatamo papatulan agpang king depatang kasalanan ni ablasan man agpang karingkekatang dewakan at kamalyan. Makanano yakatas simbanwa king yato, makanyan kalawak ing lugod na,
karetang makitakot keyo. Nung makanano yang marayu ingaslagan kingalbugan, makanyan lakarayu keyo, ringke katang kasalanan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karing Tao, Roma. Kapatad, alani naman kaya katamo ang mabibye para king sarili namo. At alam mo namang mamamate para king sarili namo. Nung mabiyetaman, mabibiyeta mo para king Ginoo. Nung mateta mo para king Ginoo. Inya mabiyetaman o mete, king Ginoo tapamurin. Uling Kristo meteyo, at sinubliyang mebye, bayang maging Ginoo, daring mabye, at ding mete. Ing amano ning Ginoo. Babiyeke kayo, ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo, nung makanano ra kayong liguran. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Ganita din napit si Pedro kang Jesus sa kitang na, Ginoo, makatapilan kay patawaran ng kapatid kong may kasala. Makatapitong ulit. Ali, makatapitong ulit nga nang may kibat Esos. Noon ay 70 ulit at siya 7. Uling kayarian na ng Diyos, kawangis na ng meto nga ari, amibalak manyingil king utang da kaya, ring ipos na. Mapiran pa mo ring ayawos na niyang detang daing metong karela, ang makiutang 10,000 pesos kaya. Alaya nga pamayad king kayang utang. Nya inutos ning kayang amo ing may pisaliya. Pati na yung kayang asawa, ding anak da ating sabla ng pibandyan. Bayang makabayad utang. Siniklaw diyang ipos, king harapan na ng kayang amo. Di na nyo ko pa pong di takapanawon, nga na may kisabing mayap, at bayaranan da kayo king sablang utang ko. Meron sing ari kaya, nya patawad na kaya, ing utang na, at paborin ning meko. Dapat inyang kaluwal na nita mismong ipos sa ita, asa lubungan ning metong karing kalupa ng ipos, ang makiutang 500 na pesos kaya. Kinuwelyo net sa kane se kalabatan, nga nang sinabi, bayaran mo yung utang mo kanako. Siniklaw jing kalupa ng ipos, king harapana, at may kisabi ang mayap. Dinan mo ko pang panawon at bayaranan da ka.
Dapat ay may bisa. Bagkus, pasukol na hanggang ngayon makapamayad king utang na. Panakit da kanitiring aliwang ipos, menandaman la. Nyamin talaking ari at simbong da kaya, ing sablang milyari. Muli nanita, pepayaws nening ari, ing ipos. Tao nga lang kwenta, nga nang sinabi, patawaran da ka, king kabilugan mong utang ka na ako. Huling may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang lumunos, king kalupa mong ipos, nung makananora kang kailunusan. May buhaya king muaning ari at pasukol ning ipos, bayang magdusa, hanggang ngayon makabayad king kabilugan alagang inutang na. Nga nang may mo po si Jesus, king pamagsalita na, makanyan muna maning daptana kaya kayo, ning ipa ko nga tsubanwa, nung ing balang metong kaya kayo, ay abiyasang mamatawad manyaman king lubna, king kayang kapatad. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kamusta na kaingan po? Alala rin kapatid ang madareng maputi niya, magkapampangang ko. Enak man po mautang, hoy kayong pautang. Dini pong ladies of charity, mga kawalta la po rin, magpautang la po rin, lapitan nyo na. Masakit po yung ating utang. Masakit mo naman yung magpautang. Huling dollar yung mamayad. Kakalingwan din yung utang da. Actually po nung bisa kang era kakalingwan din tao, manutang ka, kaya bate ka mamayad. Hanggang mabiyala, era kakalingwan. Kaya matsurang paralan na era kakalingwan, uling tao kang ibiyasang mamayad utang. Pero gyang alatang mo pong personal na utang, kareng bangko, o nino man, intutuna po niya itang Pilipino, maragol tamo utang ngayon eh. 14 trillion pesos as of May 2023. Kita pa mo pong 2012, mga 6 trillion mo, kabilas ng may doble. Limpasan pa yung pangadoble. Kareng may nga labas sa banwa. 14 trillion pesos. Habayad tamo ita. Mga nantang bayaran ita. 14 trillion pesos. At makananong yata bayad, nanggawan da kaya katamo, pamisalira katamo, kulong da katangan itang Pilipino. Alis siguro pero balo ko pa check may kabayad, may babaka credibility, nakapautangan. Bala mo itamo, potang balo mong imetong ataw biasang manutang, pautangan may pa. Hindi siyempre, 1 to 3 na makanya ng Pilipinas, patse, meraguling utang tamot, alata ng kakayang mamayad, asahan mo, wala na, sira ng credibility tam. Karin medyo masakit. So anyway po, naman tungkol keng pera talaga yung pisabihan tamo. May tagon mo yun kaya katang ebanghelyo, ginamit na yun nga pong ginukeng talimhaga na ing tungkol keng utang. At yung kanong meto ngayari kaya nga na, dakala makayutang kaya, karing kayang ipos, niya manyingil na yan tunggal-tunggal, payawos na lang. Ining metong karagul na utang. King karagul na utang, magkasya, iya mismo, may pisaliya, panderin pamilya na, po pang kayang piban dyan. Siban, mga takaragulin ng utang ng tao ngayon, kining hari. Nang magpakalunos siya kanining tao, king hari, king amo na, malunos na ko po ka na ako, di na nyo pampalugit, at bayaran na kayo rin. Siyempre po, ito naman talaga yung dialogue daring manutang, di na mo ko pampalugit. Di na mo panchansa. Inipin gawa na, magpakalunos siya. At kaganakan na ningari. Bala ko sa, di na niya ang palugit. Sige, next year na ka mamayad. O kaya, pay when able. Aliman Yung sinabi na, sige, nakapin mamayad, paboren mo na. Muli na ka. Paboren mo na ito. Cancel mo na yung utang. Kasanting na po ni Tanay, nung ating Makanyan. At ina pong ginawa kay kayong Makanyan, sinabi na ng piutangan, itang may pautang kay kayo, sige, kumare, paboren mo na. Pare, sige. Lalo nung maraguling utang mo, sabihin nyo no ka na ako, nitretang magpautang nga reta, manutang tamo. Huling pabayad Normally po, ingutang dapat bayaran. Nang inutangan may kakalingwan, ibalik may inandam mo.
Pero kanyaman nung talagang itang piutangan mo, asin sabihan na kalingon mo na, pero malagad laret ang makanta. Anyapin po kayo ng Ebanghelyo tamo, ining hari kayo ni larawan ng Diyos. Ag yun ang patawaran, agyang itang mga ragul tamong kasalanan. Larawan ng Diyos, sabihan ng kalingon mo na, sige, paborin mo na. Kasi po, ing kasalanan tamo, kini, pakikumpara ni nga pong Ginoo, king utang. Nung ing kasalanan utang ya, dapat meng bayaran. Anyapin po, king our Father ng Mateo, ing magagamit ka rin, patawaran mo rin kaya kaming utang, anting pamamatawad mi ka rin, miki utang kaya kami. Uy, po talagang translations na eh. Nyapin po ting metong at Chinese, may convert siyang Katoliko, tuturuan na ng katekistang mga di. Pangaras kitang parting ito, niya sabihan na kining chinchik, itang Lord's Prayer ito, patawarin mo ang aming mga utang para ng pagpapatawad sa mga nagkakautang sa amin. May walk out siya po yung Chinese. Ayoko nang bagi Katoliko. Bakit naman? Paano patawarin lahat ng mga may utang? Marami tao may utang sa akin. Paano naman ako? Lugi. Sira negosyo. Kung sila patatawarin ko sa utang. At siyempre po yung makanta. Ining utang ketang pangadi. Burin sabihan itang at dakal tatraso king apong Ginoo. Dapat tang bayaran. At potang kayo nung laben mo yung utang mo, kalupan yung tao kini, ala kang kakayahan mamayad. No way na abayaran mo. Actually po, kaya ngaliwang translation, sitang ketang ibpami. So, pera ketang utang, ing magagamit mo naman, ketang classical English. At ngayon, binalik de. Ita pong, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Ako po niyang anak ko, nang kitang patawaran mo rin kaya kaming utang. Kaya ba't miras ko po seminaryo, o taliway, patawaran mo rin kaya kaming sala. For so many years, makantaya, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. Ting pamatad mo ka rin, mi kasala kaya kami. Hanggang ngayon, Pero ngayon po, kayong new translations, nanini, binalik de po itang trespasses. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kasi po yung kasalanan, nung babasa yo po ka rin gabon, ating makakabit, no trespassing. Ito mo nga babasa ko, no trespassing. So, pati ginabi may trespassing, buli sabihin, babiolate may ing karapatan ng metong tao. Lalampas na kakitang eke ka. Nyapin, to trespassing, eka lalampas kin kasi nakeka yan. Nyapin po yung kasalanan, nyapin tang mismong linampas ka ketang keka. Liban mo nitang ekeka. So, balamo. Nyapin po, balamo pa mi kasalata mo. It is a violation to God. King karapatan ng Diyos. Violation. It's a violation. Pero ini po, mas kaya ng utang. Ining old translation sa utang. At inipin niya masanting niya, mas burike, kasi atintangan atraso kay nga pong Ginoo. At kung toro tutuwa ka, miraragdagan la rin. Kasi kabang mabibiya ka, may susunduing pamikasala. At utang la rin na dapat bayaran. Anya nung kiningan po, laben tayong balang metong, ing peka makasalanan dili kaya katamo kini. Itang peka marakadiling kasalanan kanyang keki. Labi niyo po, retang matuwa. Lantan rin matuwa. Siyempre rin matuwa ilang mga kasalanan. O mas, habang mabiyala, makagawa lang kasalanan. Petyo pa siya anak la po, siyempre mas ditak. Nyalo niyo po resipin yun ng matuwa na la. Kumare, nga mo, karakaldanapin nata rin kasalanan mo. Pero inipin po, ining Ebanghelyo tamo, itang hari, larawan ng Diyos, agyunong kalingwan. I-cancel din, ganaganang utang tamo. St. Paul nga na po, the wages of sin is death. Ing kabayaran nga na, ing kaparusan, karing kakatang utang,
kanagkakatang kasalanan, kamatayan. Sa marantang bayaran yan. Ingapong ginupo yung kapaniwalang tamo. King kapamilatan ng ngapong ginu, inatbus na katamo, kaniting kaya katang utang, kating kaya katang kasalanan. Tinggal na yung sablang utang tamo. Nyapin po maniwala tamo ting Katoliko through our baptism. O hinitinggap tayong grasya ng ngapong ginu, kapamilatan ng kamatayan na king krus, king binyag, leko na ng Diyos, ing utang tamo, ing kasalanan tamo. We were cleansed from all our sins, from our debts, king katang utang. Kaya mo kini pong ebanghelyo, itang mi patawaran na ipus kini, karagol na dapat kapasalamatan. Kaluwal na, asa lubong na yung kalupa ng ipus. Amikiutang kaya, sisingila na. At siyempre, yung kalupa ng ipos, siguro lairigong way para makapamayad. Yan, may kisabi ang malunos ka na ako, bayaran da ka rin, di na mo pampalugit. Pepatawaran, o ine mandinin ng palugit nining ipos, yung kalupa ng ipos. Pepasukol nepa. Kumpara kayo ng utang na nining kalupa ng ipos, ketang utang na nining mipatan ng ipos, ketang utang na kangking ari, katitingya mo, pagbigyan. Nyanyang miras king ari ni, ang bangking istorya, binawi nining aring pamamatawad na ketang ipos. Biyasang mamatawad. Pakulong ne. May kulong ya, uling dakalya utang. Kaya, naneuling, may biyasang mamatawad king kalupa ng ipos. Ing pangakulong na, bunga na ning masyasya puso, ketang kalupa ng ipos. At kaya katama mo ng puinin mo naman. Singkarakal ta utang king Diyos, singkarakal ta kasalanan, immoralidad, pamanyalbay, pamaglamang, pamamurait, kareng kalupang tao, pamakipate, nanungan yan. Pero manan naman po, kabayad din kasalanan tamo, ing Diyos agyunong patawaran. Pero antikini, ing magparusa kaya katamo, ing magdala kaya katamo, king kapahamakan, yapin tang kesyasan ta puso, tabiasang mamatawad. Our unforgiving heart. Siyempre, pa-change Diyos, petawaran ako. Expect na, itang gawa na kaya ka, gawan mo ka rin nga diwa. Petawaran ako, mamatawad ka naman. At sukat, sana bigit pa. Ating ko pong abasang istorya, kinuwento na po ng meto nga paring Singaporean, Father Stephen Ying. Ating kanong meto nga Hudyo, by the name of Simon Weiss, kaya po ba nang i-pronounce, tang apelyido na. Sinulat na yung experience na karanasan na yung Vienna, inyang panahon ng Hitler, niyang pamatendoreng Hudyo. At yung title na po ng libro, The Sunflower. Ini pong ni Simon, 85 kareng members of his family, pete dareng Germans, king concentration camps. Nya muayang Simon, kareng Germans. Katapong panahon na ito. Susulat na kitang libro na. Misan po kano, pepayaw sa nang metong nurse. Kanita pa po yun na. Kasalukuyan penggulo king karin, king Germany. Pepayaw na. Pamatendo pa rin Hudyo kin. Pepayaw na ning nursing metong pepayaw ni Simon. Tino kinanong mo Simon? At ti kinaning nurse si Simon, ketang tolda. Nung no ka rin latyo, ding mga barila Germans, king gera. At dila na pong ning nurse, ketang metong karetang sundalos, Simon, ang pangkengkwento na. Kaya po karas na ka rin, uyta, akayarap na yung metong sundalong German, malapit ng mate. Kaya grabe ng sugat, muli ng gera. At may kwento ya po itang German, nga na 21 years old ko pa. Metong kong Katoliko, yung pamilya ko, Katolik ya. Pero gulda kami king mayap, den pengari ko. Unfortunately nga na, miyabe ko karang sundalos ng Hitler, maging SSS, natang SSS, Nazi. Nya kayabe ko nga na, kareng
may marusa kaya kayong Hudyo, may kamatay kaya kayong Hudyo, kayong pamilya mo. To cut the long story short, itang German nga na kang Simon ka no, king lagyuda rin nga ganaganing Germans, akong manyad tawad, king sa pamanyal ba may kaya kayo, ampong ako, king gawa ko kayong pamilya mo. 85 la rin pete ding Germans ka rin lahi ng Simon. Ngayon man niya dyan tawad in the name of the German people. Ining sundalos, 21 years old. At yung deathbed. Bali po niyan dandamana ka ng Simon yan. May nahimik yan. At may ko yan tahimik. Dikwane. May kapag-desisyon. Nabalo na sabihan na kaya ang German naman niya tawad. Kaya ba't dong sinalbay? At kita pong libro na. Ingkutang na nga na. Kareng mamasa aking libro na. If you were in my shoes, are you going to forgive that man? Nung ikayo ako, patawaran niyo ita? Alay pong pakibat. Siyempre, ikaw makibat kanta na. Ikay po, patawaran niya. 85 la rin pete na aking pamilya mo. Masakit na. Siguro, potang mo talagang marakalya kasalamin. Sakit natin patawaran na. Ay ay makapag-dis Simon. Pero kayo po, kumpara, na namang gawarang kasalanan ding ing asawa mo, ing anak mo, kakaluguran mo, siping mong bale, kalupa mong tao, kalupa ning gawa nitang German soldier ita. Pero, yung masakit ping mamatawad, ining kaya katamong book, ining first reading tamo from the book of Sirach nga na, mo kakalingwan nga na, king datang ingaldo, ika mateka mo, at malaso yung kaya kang katawan, inyay loko mo ning mua, at maminto ka karing utos ning Ginoo. Dapat po isipan tayo tang matetangan. What's the point of ating grudges? Tingin na nakit, tingkamwa. At ako po, isipan ko naman, potang miras na naman tang punto at yung nakaking deathbed mo. At di sa'yo naisip na naman ini, katang libro na. Datay nga doon nga na, kalupa ko nitang germinate at ken deathbed. At aisip ko lang naman ding, ganaganang sinalbay ko, ganaganang kalokwang ko. At magkaraming ko naman para manyad tawad. At itangan po sigurado ita. Nyapot ang kaya, may payapa-yapa, may piyak-piyak ing metong nga tao. Uling agaga na kanoring, ganaganang kasalanan na. At magpumilit siyang manyad tawad. Alano rin ang taong pikasalanan na, makananoy ni. At nung iya mismo, iya biyasang mamatawad, makanano kang manyad tawad. Nung ika biyasang mamatawad. Anya, ini po, kaya katamo, itane paninayin tang mabinata mo, panayin tang tsutaking deathbed, para manyad tawad, at mamatawad. Ngayon mismo itamo po kayo ni, this is the right time. Isipan talangan po retang ganaganang penasakit da katamo do, inagrabyada da katamo, dinoko da katamo, mabiela man o mete. Let us forgive them. Kasi by forgiving them, tayo mo sa salbay ng tao, we are saving ourselves. Huling potang makanta, ikit na nga pong Ginoo, mapamatawad tamo. Kaya niya taking loob na, ing patawaran na katamo nga. Bawian yung pamamatawad na. Kasi itang mo mismo, like Him, we became forgiving to others. Nya, etane po pagpaliban, etane pibukas-bukas, now is the right time. Reng ganaganang, may kapanasakit kaya katamo, dinoko ra katamo, ano man gawa ng kasalanan. Let us say the word, I forgive you.
Amen. Ngini po ipasagtayin kaya katang kasalpatayan atang sumabi sa salpantaya ko King Diyos. Iba't ka rin magbalik ka naman kati, bam ko rin mabiyan pamama. Sa salpantaya ko, King Banal Espiritu, manalangin tamo king mapamakalulong ipa, banang ipayabot, ing kayang pakalulo ka ring sabla, at nga tamang manalangin, ipa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Para king balayan ning Diyos, ing Santa Iglesia, banketo, king metong ayatong mitmong kagutgutan, maging metong yang tanda ning pamikasundo at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing di napat dewakan laban kaya katamo, karing pepatawaran tana, at para karetang etapa makapakipagkasunto, manalangin ta king Ginoo. Para karing apa na sakit tamo, detang ating sapat akaya panlub a pepatawad kaya katamo, at para karing etapa ayad wanan tawad, manalangin ta king Ginoo. Para karing di napat mayap kaya katamo, detang pepasalamatan tana, at pepakit ing nasang makikaluguran, at para karing taong mikulang ta kapasalamatan, manalangin ta king Ginoo. Para karing sablang mamaus, Kristiyano, karing karelang sarili. Banluguran dala naman, detang malugod karela. Ban dapat lang mayap, karetang darapat marawak karela. Ban sumuyo lang manayang kayablasan, manalangin ta king Ginoo. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oy pa, gaan mong kawangis ing puso mo ring puso mi. Kanita mi kakapayapan, busal mi, ngini at kapilan paman. Amen.
Manahin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ng kaya kang balayan at tanggapan mo rin yung kaya kaming ayin. Mananasanang impamanyamba ng balang metong inikiti, magdalang kaligtasan karing sabla. Ipagkalumiti ka pamilata ng Kristong ginumi. Ang ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at maturi, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Alang kupas, ingaos mo kaya kami, king metong abayo, at lalong makapagmula lang biye. O Diyos ing lugod at pakalulo, parati kang makasadyang mamatawad, makasalanan kami, at agkatan mo king manalig, king kaya kang pakalulo. Ulit-ulit, lebagan niya, ing kaya kang kasanduan. Dapat mo kaya pepaimburisan. Lipat na nito, kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, lalo mong biklud matalik ing kaya kang sarili, king pamilyaning tao, kapamilataning metong abuklud, ang kapilan man, malyaring masira. Ngayon inang oras, ban magbalik ya kaya kayong balayan mo, at magbayo kang Kristong anak mo, metong nga panahon ng grasya at pamikasundo. Agkatan mo kaming sumuyo, king pamilyaning ketawan, kapamilataning pamamuklat mi, karing keking puso, king kaganapan ng Espiritu Santo. King kapamulalan at kapasalamatan, pakyabe milaring siwalami karing koro ning banwa, bani pasyaging upayan ning kaya kalagod, at idalit ing kaligtasan mi kang Kristo, ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sanabi niya na ikaring kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay Baning Apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyayin ng kalis, karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayat lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo ipa, ang kamatay na pamanyubli na may biyaning anak mo, naramya kaya kay ting tinapin, ang biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me uy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban me ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ding sablang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, tagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Yan timi kakapatad, anyaran taking ipa, ing kapatawaran ka rin ganang agawat ang kasalanan. Kabang ipayabot mo kaya, ing kapyadyan tang mamatawad, ka rin may kasada kaya katam. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, ay mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, nagpangking kaburihan mo, higa mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ing ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Masyata ang pong yaning papamatawad, at ipupugayan, king kapayapan ing apong ginuman. Kapayapan kaya kayo po.
Nagurang kapatad ning malugutang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ing yato nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasme nga mano mo, kumayap na ako.
Ako pa po tatalakad. Atin tama po second collection. Ngayon uling third Sunday. Miras la po kayong Sancta Infancia. Ang po karen pong indigenous people. Indigenous people, siguro po, mabilog ayato tiltangan kanyang-kanyang minorities. Indigenous people, cultural minorities. Itamo po kaya ti Pampanga, tintamong sarili, den Katutubo, keng Porac, Zambales, kaya kami keng Florida. So, partly po kareng donate karen la po miras, kareng indigenous people. Uling atin niya pong programming Santa Iglesia para karela. Tapong metong Santa Infancia, so kanya pong Rome in Santa Infancia. At dakal po salamat kareng palaging babya donation, kim pisamban, kaya pong milabas sa krusada, pamisita ding balan na larawan ng Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon Kini, nung po magkamali, may ka mga more than 700,000 gross donations. Abi po retang may pisaling frames, ang po pang tarpaulins, siyempre po rin hanggang envelopes. Yan. Pero maragul mo na po yung gastos tamo, mga 400 to 500,000 nung po magkamali. Alay pa po yung final report. At ito po sumobra, ela po malakwan king parokya tamo. So ito kila po king Birhen. At this year po rin hanggang malikom para king Birhen de los Remedios, pati po ketang coronation. Miras na po ketang pamatalakad bayong parokya para karen kaya katang kapatada ayeta na ring baluga karen king Villa Maria. Okay, so ren pong balang babeyo atin la pong kanya-kanyang pupuntalan. So in first collection, deng envelope si po kay nila po rin for our operational expenses. Okay, so thank you po. Sana babudget yung palagi rin babeyo kayong pisamban do makanyang tamo po alang fixed amount. Pangaras kayo do kaya binyag pong kasal makafix la po pero normally makanyan so always set aside some amounts para po karing kaya na ning kaya katamang pisamban. Okay, so thank you very much po talakatana for the final prayer at blessing. Manalangin tamo. Ginoo, mananasan ang itingi karisyang pigkalub mo kaya kami, ay impidensya ring dapat mi at pamisip, antabena na kesana tahiran tuntun king dala ning kaya kang Espiritu. Tiyadan mi king lagyunan namang Yesus sa Ginoo mi. Amen. At pag nakakapo pala, next Sunday kanyan, celebration po ning National Migrant Sunday. Ren pong OFW, tinla pong special blessing, pamilyang OFW, simbakay po. Pero kini po itang 6:30 ang gawan tamo pong celebration ng Migrant Sunday. 6:30 a.m. Mass. Pero gana pong misa kanyan, abelangan po rin kapatatang OFWs and their families kareng panalangin tam. Okay. Ang Ginoo manatili kay kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, may arining kaya katang kapag masusyan, niya umeta nang iniluguran at siwan ng Diyos ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. At maya po oras kaya kaingan po.
invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by